A da li on može da zaštiti, recimo, od side? Ne može da zaštiti od side zato što su rupe na prezervativima mnogo veće nego što je virus sida. Pa pazite, spermatozoid je veći, je mnogo veći od virusa sida. Spermatozoid prolazi kroz te rupe na prezervativu. Znači, spermatozoid prolazi kroz te rupe. U 14% slučajeva žene ostaju u drugom stanju. Žene čiji partneri ili muževi koriste prezervativ. A virus sida je manji od spermatozoida. Znači, on će lakše da prođe. Tako da prezervativ je loša zaštita. Mislim, najbolja zaštita od side je da se upražnjava polni odnos u okviru braka. Jer skoro svi slučajevi side su kod homoseksualaca i kod narkomana koji koriste iglu. Znači, to je 95-99%. Od toga više od 2/3 su homoseksualci. Homoseksualci su, kod njih se najčešće sida pojavljuje se kod muškaraca koji menjaju partnere suprotnog pola takođe, kod homoseksualaca najviše, pa onda kod narkomana i kod osoba koje menjaju partnere, suprotnog pola partnere. A vrlo mali procenat, a takođe postoji, to je kada se daje transfuzija krvi, tako. Tako da, konvencionalna medicina kaže da nema leka, kao što kaže da nema leka ni za dijabetes, kao što kaže da nema leka ni za, govorili smo o štitnoj žlezdi, za upalu štitne žlezde, kao što je Hashimoto, međutim, ja imam slučajeva ljudi koji su ozdravili od Hashimota, od dijabetesa, nemam nijedan slučaj, nisam imao puno, imao sam par ljudi koji su me kontaktirali koji imaju sidu, ali mi se posle toga nisu javljali, ne znam šta je bilo s njima, pa ne mogu da kažem da ja znam neke ljude koji su mene kontaktirale i koji su premenili program koji ja preporučujem onima za sidu, koji imaju, ali znam da je dr. Schultz, Richard Schultz, u njegovoj knjizi Lečenje neizlečivih bolesti, on govori o primjerima ljudi koji su imali sidu i koji su ozdravili. Znači, ojača se imunitet organizma, očisti se organizam i organizam bude toliko jak da jednostavno eliminiše virus side. Tako da, sigurno da virus side može na prirodan način da se izbaci iz tela.